Mizo official channel clear tu lengai thatu zongzong te chi bai kan bu ka cheu tuntum chu puyaral te thu zia kan khovel hun ton me khi a mor to takze dem ni ti le Myanmar politics update news alak te kanon share chuak don ani Mizo official channel min la subscribe lo ten min lo subscribe pa min lo share sakve turin in khongai na kan ngen ani nikuma tang to khan khovelin la mel thiat ngai ho lo COVID-19 tripui rang zet chuan min rum thaya mi hring nun na sat takina suata mithiam te lu hai mai ni lovin mithiam tam takte zinga po nun na chan engamo zat anom ani kha tun thlengin khovela hrikai thar le nun na chan anom bel mek zel chu ani hi chutiang har sat na le mangan na leng vel me kara chuan khovel ram rangin pa beranga an ngai thin le ram ro pui le hausa khovel in election fair berram nia lo hria thin United States of America chuan nikum sang ni somni November ni thum khan an president tur thanna nein mitinin baisena sang taknen an thlir thupa nima sela anin thandan le an result ero chuan khovela barakhai ziate ramthen khatlo matlak ziate soinon kherngai lovin America mangai tu dik takte anril runat luata wanga an ching mit tuye luan chu adana tangin hriat thei mai ome America ram in thandan dik lo le fel le la oma wangin Mizoram mi puita zinga ngai po Trump palam tang tele Biden alam tang te chu thinrim mai sen kanin mu lo chau chu ni tabera US a chang lo Mizo te zinga ngai po media in dona chuak tila kan soi sual tam lo khopang Mizo le Mizo Christian in ti theu te zinga liberal thiang zau thlop tu tele conservative Christian lam tang te a hriat chhotan ta hle chu ani hi Democrats lamin theitop chua president kal chuak ta Donald Trump an bei chun zom dan kan hria chuta president thar Joe Biden chuan executive order chu US president record break turin assign molani ti kan hreboka executive order assign then khatte chuan ram dang thin rim a ko chuaka ram then khatte loma atla thung boka nichin loka news site pakhata ka thumu phai chu Joe Biden le Democrats Party thlop tu lian ber mai boina siam cha ka tui hal huam antifa ho te chuan anram America ngai chu Joe Biden an du lo wangin bayan tum ni nan soile tameka thil dik lo mangin khovel ram ro pui berin bulatan towa chu mi so khok chu khovelin kan tur don chau ni poina langta ani khing kan soi har san rang leng vel kara kan rin lo le ngai dan po kan lo siam thiam ma hovin kan mi zo pui tam takte omna Myanmar ram chu US ang thowin in thlanna bol lo wangin mi tam tak lungai nan rum vong meka sipai ro rel na hnuai anom le don ti kan hrevek ome avapoi te lulem khonge tunrum chu US lam thu thar tam takara kan nam pui tam takte lai tu len na Myanmar lam yan hoi ve thung te ang har sana tam takara Myanmar lama ka thianum te ka bepop thei hlo maya anthil soima sakber chu min lo tong trai pui mol te uti hi ani an hun ton le boruak om dan kan zo zel nu chuan tun din huna chuan mi pui tam takin kong an zo wangin sipai ho po an chengam bi gri lo ni nan soya internet po VPN mangin an mang thai trok ni anon soi ani nima sela anom zel dan turang thetiam lo hle maya trong trai puyan ngai hle ani ke ve thung chuan ole kan lo trong trai pui rengang chu pathian in hruai tlatang chu tia ka trong thlamuan bak chu ti theila ka nei hek lo phone kan mang theilo trep tonia anti wang le trong trai pui dan kan thiam theinan a theiang angin chanchin thleng tharan soite chu ka chin chia zuaya chung ta chu fam kim lo takin karon ta lang don ani nimin khan Myanmar mass anti-coup protest nain de facto civilian leader Aung San Suu Kyi le NLD party hruai tu te hren be luyan ni wangin mi puyan thinri min an ril ruana hlea Hunger Games stream fangkhai sami ang khan an kut zungtang pathum lek chuakin sipai obena andu lo zia antilang ani NLD party rongsen anin bel fur hloma Myanmar mi puilung oi lo nalan tir tu te hian tharum thona lamero an hoilem lova
mia wadi lama police le mi puipung khom te anin norin nei pi do wa hian symbol of resistance three fingers salute ti chu alal hle ani Yangon lama justice for Myanmar and we do not want military dictatorship ti inziak banner an lek chuak na sahlea Suu Kyi National League for Democracy NLD party thalak an lek chuak chu bok ani GYU zirlai kumsom ni mi chuan amei su mother su chua zalenani ma chuan cholovin lungoi lo na kan lan tir zelang tin police uniform ha te chu au khuma he an lungoi lo na hi voin lama chunzom zelan la tum ani MRTV thoktu pakhat chuan civil disobedience movement azom vele ta sipai thu nei na lak du lo lan tir nan Myanmar rama sarkar na thok tam tak chuan Red Ribbon campaign le civil disobedience movement nain then khat chuan an hna ta hial chu sanen ban san ani nimin lam khan MRTV an ti mai Myanmar radio and television service sarkar ta thoktu senior tak pakhat chuan sipain mi pui than sarkar hena tanga thu nei na an lak sak chu du lo zelan tir nan anna tanga ai nu do thu social media atlang zara February ninga sang ni somni pakhat atang khan ka na ka ban santa ani ati February ni hi sang ni somni pakhata sipain thu nei nan la khan MRTV hi an thunun ngala MRTV service athok tu then khatte chuan sipai thu nei na lak chu du lovin Red Ribbon campaign a antel ve ani tuna kan soimek MRTV thok tu bang ta hi thok tu senior to tak sarkar ni ro puile kut ni wang thla a thupuang tu berani anti Aung San Suu Kyi bodyguard dula mel thale huai sen ma cheri chu tun thlengina chin hriat alani lo ni in an soya he nula mel tha hian api Suu Kyi mantuma local sipai te chu api stola lo tinin ka tumin api lo venga ma se Burma sipai lamin an tam hne ma wangin an mantel veta ani atang ral rai jok don emni forsake power Yangon lama mi puin kong an zo mek sipai lal atal boina sata hle mi pui lama silai an met pu ngam to bik silo barmaram hun tina mi pui kong zon pung na se zual zela sipai lal hian mi pui kuta thu nei na hlan le mei don nge atang ral rayang ti chu hriat phak ani talo Myanmar ram tan itong trai molang u kalemia wa curfew le mi pangai tampun khomoi lo order chu ani Kalei Township Administration Office chuan voin khan Kalemia Township pumpui tan zandariat atanga jing lamdari thleng curfew le mi pangai tampun khom khapna order chu a mi puilungoi lo kong zon punzel wangin kong zoi khap anita ani penal code section 144 to chana he order chu ania February ni ria sang ni somni pakhata chu ani thu chua chuan tunla hian Kalei Township ramri huam chunga mi then khat mi pui himna le dan lalna ti sezong in an cheya lo thonom takin an khosa muani ati chutiang khosakna chuan ram ral muana le mi pui himna dan lalna le kho chung ral muana khoi poya tharum thwa boina chu phang ti hlogom hle a hriat ani chu wangin Kalei Township chunga punkhom te thusoi pungkhom ma te lir thei manginemo keinemo kongzoa inzui du ate kongzo tura in fui porte thilti chiate boina cho chuate khapani tin asoi ani he thu po siam lai hian tahan kho pui chunga po mi pangai tampun khomoi lo thule zan curfew ni thu hi tlang awin au mek ani ole khati zong kha puyaral te in article le Myanmar lam news ten khat aron talan te chu ania mizo official channel min thlir saka min ngai thak sak tu zong te chunga lom thu kan soya in zawa in hun man nuam vek ule